paglina ka na. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekengamos, iligtas mo ketikamos, king sablang tukso at maron, iliemo ikekang lunas, panalangin mo keking Diyos. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekengamos, iligtas mo ketikamos, king sablang tukso at maron, ibiyemuin kekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Maya pa, bengi po kikayungan, kalugraming kakrusada, at yutamo pong inig, king kakatamong programang Inkrusada 75 years full of grace, at masaya tamong masaya, at yutamo pong inig, king Pao, nahilaga rin ni Father? Pao, Santo Rosario. Santo Rosario, Santo Tomas po. At masaya tamong masaya, dati po ako magpakilala ka rin kikatamong bisita, pero ngayon siguro ako magpakilala kayo. Uling mas sikat yun. Yan po, amang magpakilala tamo po karing kakatamo po. Manalbe po makarandam. Maya pabengi po kaya kayungan. Ako po among Joel Gatus. Kura paroko po kay Our Lady of the Holy Rosary Parish. Barangay Santo Rosario Pau, Santo Tomas, Pampanga. At Assistant Director na ko rin po ng Archdiocesan Commission on Catechesis. At host na ko rin po ng kakatamong radio station kitang programang Hello Father. At lagi kayo po magmisa niya mo. Yes, every day po in Misa Kenny, 6 o'clock po weekdays and 7 o'clock in the morning patse, Saturday and Sunday. Aliki po radyo among. Aking radyo po Monday 11 o'clock in the morning. Ngayon po isipan ko, nano pa kayang dapat ang abalo ka nga mo? Kasi po, almost everyday akakit tayo po. Sabi na pinitang metong tang kaya bepari, apong Alvin. Ot po takang bukulag king gala akong Facebook. Father gatos yung akakit ko, ana. Yan ang yung akakit ko, ana. Balot kalaki yung akakit, ana. Kaya nano pa kayang pinitang abalo tungkol kaya. Kaya masaya mo po kayang tabi tayo ni Father Joel. Makanayo po may gumpisayin kayong bukasyon bilang metong pari. Yeah, malati ko pa mo po kasi mag-serve na ako po king bisitas mi, ing pong balemi kasi pinya mo talaga ning pisamban. Takakit kaya po ing pari, tapos ning mag-serve, may yama ko ne, karin ko po mag-start. And then linom ko po king Catholic School, karin pong Salesians, Don Bosco, lalong may lalam, may tang kapag nasangko, na magpari uling ding barkada, kaluguran, datang Salesian brothers and priests. Talagang ing pangarap ko kanita among mag-missionary ko, just like the Salesians. Pero anyang bisa na ako pong lungob, alayo po ing seminaryo, linipat ya po ing seminaryo daring Don Bosco, king Cebu. So the next best seminary, kini po king San Fernando, malapit ya mo po bapakuken, king Unisaitia. Ya sabi na, o sige na, banten ke, papagaral may keni na makanyan kang tatang me po. So from high school po, ken ako po tinok ng king pong San Fernando, king Mother of Good Counsel, hanggang may kapag-decide ko po na keni na ako pa-incarnate king diocese. Do kanita, kukuha na ako rin in Tarlac, but because mas makaba na po yung panahon na expend ko na Chukene King Pampanga, may kapag-decide na ako na keni kunemo po spending ka na akong mission, yung serbisyo, keni King Diocese Tamo. So, makanitaya po, may gumpisa yung ka na akong pangapari. Ay, tindihan kayo po yamong itang mas marakal ka spent years San Fernando na kasi
ako manamong, kalupad na ka, batamo king minor seminary. Yeah. Potang kutanda, taga San Fernando ka, taga Santana. Kasi potang mag-compute ko pong banwa, mas maral ko spent king San Fernando kaysa king Santana. Kasi makayantamo na. Yeah, true. Pota po sa binabita mong minor seminary from high school. Yeah. So, nung bilangan mayamong yung pamagpari mo, pila niya pong banway tamo? Bali, 4 years ko po high school. Ala pa po kanitang itang Senior high. high na po. And then 4 years na naman came pong college, so 8 years. And then mag 2 years ko pong Regency Yamong. Anyang linwal ko po, may gobra ko king Holy Angel. At saka metong pong year, karin king Manila, karing condominiums, SMDC. And then kabalik ko po, magmasteral na ako king Teo. So all in all, na po, that's 8, 4, 12, 14 years. Mga 14 years. Mga tatakalwat na. Yeah, opo. Yan Malambat po, 14 niya ako, makayan mo naman po banwa, bago ko mayari pari. Pero mag-istata mo king minor seminary. At masaya mo po king Kikatang Archdiocese at yung tampong minor seminary. Kaya po po makarandam kung pari ba't yung minor, nakasaya. Uling mapilan kami mo kung ba't yung minor. Opo, kasi ngayon po ditak na lamo ring anak lulub king minor. Minor po rin sabi na pinamong tang high school ne po. Ning kayo po among di ba baloyo po na magumpisa kami pong lungup anak karakal ding anak. Pero as the years goes by, uling karing kapag subukan, ditak-ditak, magigisan la, malalagas la. Kalimbawa po kaya kami, 12 kami pong, 16 kaming may kakaklase, mag-start, kanyang first year kami, mayari kami mo po, pari, kembatso ita, ako mo. Ikandile. Ako mundili. Pero ding aliwa akong kaklase ngayon, they are successful lawyers, ne, dila attorney Tayaw, attorney Vitug, ne po, ding aliwa businessman la, ne po. Pero itapin po ang balamo ating mortality rate, ne, marakal na rin mga balag, di takla mo rin mayayari. Kaya there was a time po na pisasabihan daking diocese tamo, nung pasaraya ba yung minor seminary, ne po. Kasi pinitang we spend so much pero di takya mo yung maging produkto. Pero piglaban ne pong aposeto ita, uling pin, yung aposeto, he was a product of the minor seminary. Ikayo, ako, nung alang high school seminary, makanano la po detang maging produkto na kalupatamo. De sana. Yapong ambo, bala ko minor yan. Yapong ambo. So, agyamang pong sabihin yung di takla mo retang nayari, quality no man, betang nayari. Wari po mo. Abori ko naman kanita. Quality naman. Kesa ketang marakal na ring nayari, kumbaga, palipit lamo, ta naman po sasabihan na detang minor, lakay. Pero lawin nyo la po, you look at the trends, na talagang detang many but king high school, maluto lang maluto. Kaya, yan po yung pasalamatan tamo king hapong Gino, at yung tamong minor seminary, king diocese. At saka, pisasabihan mo rin king minor, lagi nang sabihan Father Raul de los Santos kantagya kami, na agyangya kamayaring pari, importante, you were formed as a good Catholic Christian. Yeah. Timo, potang mayari kayo, nakantagya kami, maging kang good doctor, good architect, kasi din batch me po makanyala. Yeah. Dakal po karel, doctor, engineer, architect, kabat king business, kalupanin kaya kayo na, di Apo. tayaw. Apo. Baluming presidente na ni St. Luke's, i Dr. So. Oh. Ba't yan naman kikatamo? Minor Wow. seminary. Tauyo, Florida Blanca. Olya mo na. Yeah. Kaya pwede talang pagmaragol. Ne? Opo, Kaya yeah. quality, pisa Quality. Nisaya na ako magkatamo. Kayo ba't kaya niya pong mig-regency kayo? Kasi madakal po yun mangutang po na minsan kaya katamo show. Nano pong po sabihan ng regency? Kasi among ka regency ka, nano mo itang purpose danita, ang po itang advantage na kinggiyakambie pa magpari. Yeah. In Regency po, pinitang panawon na babyeda king metong magpari, alumwal pa king seminaryo, pero continue siya pa mo rin po itang formation na agyang makalub king seminaryo. Pauling ing pong objective na ng Regency is growth and maturity.
panenda po sa sabyan ding pari na atinyang aturo ing seminaryo keka. Do marakal kaabalo kilob ning seminaryo, marakalya rin aturo ing outside world. Ne? Kimpong pangatawo, king kekang kasal pantayanan. Nung baga king amano, daramdaman tamo, spirituality of the marketplace, tama kanita. Or the spirituality of the outside world. Uling pong ing seminary setting, bala mo, it's a monastic life. Ne po, itang makakulong, ating set of rules, ating set of schedules, pang raspo kilwal. Neng kaya anak pong kasakit tukyan detang schedule sa rete, ne? Ng ating regular prayers, ating mass, ating pamaglinis, potang magobra na ka, neng kaya, tang enakaman makasimba aldo-waldo, ne? Enakaman makapag-attend recollection, ne? Tang makapanigaral ka, pero marakalya po atuturo ing biye kilwal, lalong-lalo detang akakarungot mong tao, detang akakasabi mo, akapagobra mo. Maragul pong bagi king biye na ning magparita kasi daramdaman na po at panamdaman na araranasan na first hand itang kabilyan daretang ordinaryong simpleng tao, lalong-lalo detang magobra ne po. So, maragulya pong impact mo rin kako itang pamag-regency ko o pamagluwal ko kay seminaryo, lalong-lalo na niyang magobra ko Manila. Ne po, aranasan ko rin po itang ma-hold up, itang makanita. That in itself is an experience na ekwakalingwan. Ne, na ingabalo mo ka rin na bawaling mula-mulala itang makanita. Ne? Akit mo ding tao kilwal na talagang it's a dog world. Eh, tang competition, pangarisking pera, which is, potang munta ko po seminaryo, everything is provided for. Muntana ka mo po kila mesa, mga Naka mo. mo. Potang bisa ka matudtod ka. Potang bisa manigaral. Manigaral ka. Library. Pero, potang magobra ko po kilwal, baloy po yan. Itang, mas ko, mapagal na ka, kaman makatudtod. Nung magobra ka parugukin department store, pati nga po ka makatalakad, ka makanita. Bisa ka mangan, mantong ka parugong pipanganan. Lumakad ka pang malawot, sakya ka pang jeep o tren o bus, bang kanita, miras ka ruguki at ang kekang pipagobran. Kay seminaryo, lumakad ka mo at yun nakaking classroom. Lumakad ka mo at yun nakapagkeran mo. Itang masakit yung biya. It takes a lot of effort. Kaya itang experience ko po kilwal, neng kaya babakalan ko ita po, tang manaral ko, po tang makisabi ko karing tao. Mas aintindihan ko la kabilyan ngayon. Kay Batabong, after that, may balik ka seminaryo. Kay ba't ngayon pila na kayo po banwa pangapari? Kaya na ako po, last March 12, 10 years na ako pong pari. So, metong na ako pong dekadang pari. So, kalitang 10 years mga tamo, ano kayo pong may assign? The first assignment ko po kiniking Metropolitan Cathedral, 3 years ko po kaya kay Monsignor Jean Reyes. And then, after na po nita, may assign ko po king San Francisco, Magalang, Lord Epiphany Parish. 3 years ko rin po ka rin. So, dapat po itang assignment ay 6 years siya. Pero itang pari, may request siya mong na milipat ya, maybe a change of venue, environment. So, sinduke mo po itang kayang assignment, itang duration. And then, after na po nita, king General Reshuffle tamo, miras na ako po kini, king Pau. So, this is my 4th year as parish priest, kini po king parokya. Pero amang manwala ka, itang mo muna mong kayabe pari, maragulya yung pakya ka. Yeah. Totoo po ita. Eko po balo nung Ang yapong Eugene. Hindi, yapong Eugene nga ba? Kasi anyang baybayo kaming pong pari, ding matong pari, kalupayo po, dininanda kaming orientation. Eko balo nung ikay memyege kami o apostol, panemi pong daramdaman ka ring pari ka dito na itang pari na akayabe mo king kaya kang first 3 or 5 years, maragulya impact kaya itang ugali na akwame rin. Kaya marakal ko rin na balo kang hamong.
pamaminyag, kin pamagmisa, pamag-handle king finances, ne, metong pong kalingwan kaya, yapin itang pangaras kari sakramento, mula pamalagwanan ding tao, ne. Agyamang mimwa na kaamong, na makanyan, ne. Neng kay siyempre, tang alaka king mood, na makanyan, may sisiran ing sakramento, pauli na mo nitang kekampanamdaman. Kaya, ating melyaring usto, kilog ni misa, panayan mo pang mayari ing misa, ban, pakisabyan mo laretang tao, na anong may kamali, may sisiran nitang selebrasyon na right there and there, pangamuanan may itang tao, na makanyan. So, hanggang ngayon po, we are good friends, si Among Jean, ne po, tinlarin show, itang Quarant Talks, ne. Ayabe dala po ri Apong Sol at saka Apong Bogs. Apong Bogs, ne po. So, marakal ko po balo kayan. Maybe, din mo rin pong parishioners na Among Jean, ne, balo da rin po yan na marakal na rin balo kayan, yung parish priest, ne. Abanggit kayo mo itang mumunang akayabe yung pare. Kasi po tang akakita ka magmas, Yeah. akakita ka mag-homily, ang popotang mag-talk ka, yan akakiko ka. Yan ko balo nang aware ka. Oo. Pati detang simple gestures mo. Itang tono, Itang tono, potang lumawi ka kareng tao, potang pakisabyan mo la, Yeah. Totoo naman nito, kalupa, Apong Maymay po ne, siguro bali Apong Maymay, tapos si Apong Makmak. Apong Makmak, menibat niya ka Apong Maymay. O balang daramdaman kay Apong Makmak. Balang daramdaman kay Apong Maymay kaya, kumakay niyan, itang makanita. Wala mo replikahan eh. Yeah, pati piningat siya ng yun. Kaya na eh. So, maragol pong impluensya itang akayabe mong pari. First 3 to 5 years, king biya mo. Bala mo itang yung padron mo ni king kekampanga pari. Recently po kasi, wali magsadya kami po king 75 years samong, ning diocese. Yeah. Like in December 11, 2023, aga na ka ako, nung atatandara mo pa, ita mo may prepare kitang doors of mercy. Yeah, opo. Kaya ba't ika pang ginawa kitang alawang talks Yeah, opo. with Dapong Eugene. Kaya nang kaya ning obra kanita. Yeah, opo. Kaya beda kayo king katedral. Ita mo migsadya ka retang 7. Yeah, opo. Tatandaan mo ita? Opo. Pati itang Yeah. passport. Yeah, tang passport, tapos ginawa tamo pong detang tarpaulins, detang nanong kailangan gawad. Yeah, mag-meeting How tamo to po prepare, kanina. kaya ba't mga nalanturo ding tao, Yeah. sadya para kitang door of mercy, Yeah. kaya ba't nano panggawan. Opo. Kaya that time, po tapong isipan ko ita, ang poye ni Pepa Handel de kasi ka na 75 years. Kanita sabi ko ng kayan, kasi habeda ka. Ating konting tang. Oo. Yeah, ating Tika yung kaya bimimisip kanita, ang po Yapong Eugene, kaya madagol lang bagi. Kaya mag-umpisa kanita, Yapong Eugene, in contact na kaya. Nakalabagi, pota kating kong ngayon pota kating buringkutang, lalo about faith, about history, Yeah. aga gumamaos kaya. Opo. Kaya pota nga kakita, aga ka nakake. Yan Gini na. naman namong, kini pong kayong parokya ngayon nano mo itang experience mo kini nakakaiba ka rin alawang parokya? Marakal po kakay pa Kenny. Yeah, anyway, inga sabi ko mo po king parokya, yang karingigan ng parokya, ne po, siguro you would agree with me. There are the best people that can help you, ne po, ne. Nino laretang manuan tamang the best people. Apin laretang mga sipag, ne. Apin laretang mga ganaka, ne. Apin laretang matyaga, ne. Marakal po ken. Pero kalupa na po ning magnet, ating polar opposites. Nung ating the best, ating mo rin the worst. Ito makanita. Ne po. Pero ing agaga na ka kung palagi nasasabihan, hapong Jean ka ako. Ne, kalupa da ring apostoles na ning Ginu, ana. Metong yaming Judas, sana makanyan. So, detang 11, ne, okay la rin. At tinatatin talagang kakawani, ana makanyan. Ne? At maybe you would agree with me, ne? Diyang no ka rin pong parokya. Atin talaga makanita tang kontrabarega, itang diyang nanong gewa mo, ating sasabi, ating manton busbus, ating manira,
ne ating magreklamo tamakanita. Ing meto nga abalo ko kene mong talaga king parokya ngayon eh. May kaba ko PC. Pauli daretang taong areta. Ne. Kasi metong pong worst experience ko king parokya ngayon yan yung COVID. Ne, yung COVID. Ati magreklamo ka ako. King kanita kasi basaguli magreklamo po tang reklamo mo ring kasiping mong bali po tati lang gagawan mo ne magdial ka mo kaya tang number at nireklamo da ako king munisipyo na ang pari sa Santo Tomas sana palagi niyang pinapatawag yung mga tao nanganganib sila sa COVID palagi silang nangas mo kita tamititipon ha naman kanyan ne so pepadalan din noticing barangay ing barangay pekisabihan ako ning kay kukutang ko nino itang magreklamo nga ita. Which is, ala na kaya man gagawan, unusual, king gagawan da ring aliwang parokya. Ita mo nga, we are doing what we can during that time. Karing ko abalo na atin talagang masama kanako, no matter what. Kaya metong pasalamat ko king parokya ngayon itang bala mo, kinay na ako pasensya talaga. Kinaba na akong kinabang pasensya. Pero ingkay ko naman diyang makanita. Akit mo talaga detang taong tutu. Detang agyang emula utusan, magmasabala, and one of the best experiences mo rin ng kanakong biye. Aranasan ko rin kanya niya pong COVID mo rin. Yung panahon pong alang-ala. Alang sisimba, ala pong finances, alang pera. Kubalo makanano kami makabayad kuryente, ating ko pong staff, kubalo makanano ko lang paswelduan. Neng kaya po out of my own pocket, sitang kaya kaming kakanan, po, bangkanit, ating kami mo pag-grocery, pamangan aldo-aldo. There was this one time po na atin din tangkeni, tao ya anonymously. Mag-donate ya, maglakwan niya mo sobre. Kabalumbon la pong pera. Po. And ing makapagtaka po ka rin, sobre, born again niya. Po. So, ing mag-donate, iya po katoliko, born again niya. His Life Church, na makanyan. Donation for the parish, na makanyan. Kaya karing ko mekay, sabi ko, wag yang di born again, tala kakasal, pantayan na laway mo na, ano lang kaganaka. Kaya manibat naman po kanita among, kami keniking Santo Tomas, ginawa kaming grupo of priests and pastors. Kaninya po may buo itang awsandang sawop Santo Tomas. Po. So hanggang yeni, ating kaming GC, mikaluguran kami, Methodist siya pong pastor, born again niya pong pastor, po. Miyabi-yabi kami po. Fellowship, ating kami pong makanyan. Ecumenical yan eh. Yeah, ecumenical. It's one of the best experience naman po na aranasan ko po kay King, kaya kaming parokya and King Vicariate. At sigurado ko among, baka ika pa sigurong speaker na rin. Opo. At saka, may paintagon mo rin kanita among nung atatandaanan niyo po. There was a year of ecumenical dialogue. Di ba atin pong year of families, year of the parish, di ba? May paintagon po niyang gewami itang South Santo Tomas, that ecumenical group, year of ecumenical dialogue. Po. So, may pasakto na midinan laman itang paintungulan o vision na ning Santo Papa kanita. Agyaman po kaya kaming lugar kaya Santo Tomas. So among nandinabanggit yun po itang nakaka-experience king parokyang iti, lalo yung COVID, iba't itapat itang sobri na, itang magkalamanda ka lang pera. Pero kini mo lang po mag-start, hindi ka pa mag-evangelize. In a different medium na. Kapilang po mag-start taking parokyang ini? Actually po, mag-start ito mga 2021 pa. Uling nga niya pong may makbunging COVID 2020, ganaganang parokya, were caught flat-footed. Itang ela po makasadya, tamakanita. So, agyang buri nakatamong mag-live misa ning obispo kanita. We were unable kasi ala tamong equipments, ala tamong kay. May umpisa kami po mag-live kami mo through using the cellphone.
which is I think everybody has experienced doing ne po. So we were doing that cellphone pa for a whole year ne po. Anyang migluwag ng bagya, makapagmisa na ako ulit kay radyo. May sasabi kami kanita kay radyo among na ote etamo gawang program na stories and then atin yung moral lessons ketang bandang tauli na kumakanyan. Makiramdam la pero alang bisang gawa. Ne? And then mag-lockdown na ng pasibayo, mainip ko. So sabi ko, itang ayisip ko, uling tao ko rin pong teatro among, may train ka amo king theater, mainip ko wala akong gagawan. So may ngalikot ko king computer, ne? May nag-aral ko mag-edit. Iya akong gagawa. Ne? Ihomili ke, itang audio na nita, gamitan ke, dinan king clips, videos, panton ke music. Itang mumunang kwento ko kanita, itang The Story of Faith. Aba, in 2 days, may 1 million view ne, tambing king Facebook. Ne? Kaya may yama ko. Sabi ko ba, okay na pala ni ako makanyan na ane pala karakala reach out at tao tama kanita. So sibukan ko na naman ne etang tutuki kong homily sibukan ko na man kwento but kanita uso la retang hugot-hugot kapag king homily. Etang meto ko pong homily tang pag may naninira sa iyo, pag may ayaw sa iyo, anong ibig sabihin? Mas maganda ka kesa sa kanila. Ako makaya. Mas magaling ka, mas gwapo ka. Ako makaya. Sakto naman, i-Angel Locsin, anyang panahon na ita, pick up na itang umili ko, uling food pantry la, itang community pantry. Panyeran di Angel Locsin kanita. So, dimdam na itang umili ko, kinwade, kinatde, kay bat, inedit din, kitang video ng mamyeya, makanyan. Ang ganang may pick up na naman, may viral na naman. Sabi ko, okay ini ako makanyan na makakaya pala ka rin tao. Ako makanyan, natin ka palang papasari ako makanyan. So I keep on doing it. Ne? Kanita, once a week ko magpalwal kasi masakit mag-edit among. And then 3 times a week. Hanggang anang karakal mag-message na, Father, bakit wala po kayong umili ngayon? Burida aldoldo na. And then, anang karakal mag-message, ano po yung gagawin ko? May problema akong ganito, may problema akong ganyan. Paniya kasing mag-reply Anong karakala? Mapapagal na akong mag-type po. Sabi ko, gawang ko na mo, sige, ini problema na. Ihumili ko niya mo, ini. Ako makanyan. Prepare ke, humili ke, atin pong makanya na ako makanya. Tapos, itang kayari na yung umiling kita, sesend kay ketan taong mangutang. Anak karakal makiburi. And then, may patuloy na pong may patuloy. Hanggang ngeni, may open nangan po, agyang buri kay mantok nangan, makukonsensya ko among kasi anak karakal mamasa. Ketang makanitang umili na mag-message ka ko na sabi na, hindi ako matutulog kung hindi ko mapapakinggan po yung homily nyo. I'm always looking forward to hear your homilies every day. Tama kanita. Yung homily nyo na lang po, doon ako kumakapit, umuhugot ng lakas dahil tinya mong financial na problema o may papatela may asawa. Tama kanita. So, sinduke po. Pauling, ikit ko po itang need na rening tao. But beyond that, metong pa pong reason ko kaya sasabihan ng nga pong Alvin, o tiya po Joel namin pa niya kung nakakit niya po. Kasi po, metong pong pag-aralan po kanita kinteo, in panahon na po ng postmodernity, itong explosion of knowledge, explosion of contents, niya po. Yapi na po yung digital age. Anak ang karakala content kakit. Eta nala po apigilan din. But where is the content? Where is the message? Manibatan po kay katamong Katoliko. Peboren tanala pong peboren na gawang content ding dating daan, Iglesia ni Cristo. Pero can you see Catholics? Maybe pasalamat tamo kanita Cambo Sanchez, ne yamu naman ng kay ne.
But more than that, pasalamat tamo at inarin aliwa. Yan Father Raura, sikat yarin yan yan, Yapong Fiel. Minuna yan pa Yapong Fiel ka ako na karetang umilis na. I never thought na, pati ako, miyabi ako karela kasi po, marama rin ako rin na ako man bisang maglibu-libu tada makanyan. But, ikit ko itang need na anang karakalataw, mantun inspirational content. Kaya yung awas ko po is inspirational content. Nung ating toxic content, di ba, karetang vlogger, tang gagawa lang. May sasabihan, may papanagkasla, at etaya mo katman mo rin in internet, king inspirational media, inspirational content. Kalupanapin, sasabihan pa ni Father Luciano Feloni, tang become a cyber missionary, ana makanyan. So, maybe, reluctant as I was, oita may maralan niya nga pong gino, at yun ako po kin. And, marakal ko pa po idea king ka na akong isip, na makasaw contents, And I think, siguro, lawenta mo po, God willing, in the future, apalwal tala pureta, pota makasaw pa ka ring aliwa. Itang abanggit mo nun din itang content. Siyempre, importante yung din ito. Kaya nakal ka-capture audience, faithful, nengay lamang katoliko, everybody. Yeah. Kasi Opo. itang content na ito, kakaubusan. In tutupo kaubusan ko. Pero in kutang dapin, Father, saan nyo kinukuha yung content nyo? Na makanyan. Well, first and foremost po, king karanasan. Tampanay mong lalawin itang aranasan mo. Pangadwa, karanasan na rin aliwan tao. Kaya pinya ko po, mahilig na akong ngayon makipagkwento ka rin aliwa. Ngayon manang karakala followers that ang subscribers mo mutala kini. I never fail na kutnang ko lako, musta na ka na ng pagdala na mo. Para po kako kasi yamong, patsiing tao, magsalita ya. Bala mo nga pong ginuya na rin magsalita. Na sasabihan ni nga pong gino, pakiramdaman mini, atin niya sasabihan. Ating ka nga pulot kaya, tama kanita. Well, other than that, siyempre, manibatan mo rin keng pamigunam, pamanigaral, mamasa ko rin, makiramdam mo rin karingaliwan talks, tama kanita. Pero, yapin yung masakit po, potangkay. In preparation, karetan talks, balo yun naman po, kayo gagawa kayo ng homily. Masaguli po gagawang homily. Ayapin, bala mo, ing biyen na ning pari, biya ko po ngayon 24/7, it's a preparation for the next homily, for the next talk. Tama kanita. And I see that as a grace. Grasya ya po. Eya po, obra para ka po. Kasi, bala mo, sosopa na ako rin kaya tang biya kabanalan. Nga, tang bala mo, alang puwang king biya mo, alang idol panawon king biya mo, na emil ako, kaya kalitang pigugunaman mo, ing kaburyani nga pong gino, ing buri ng pasabi ni nga pong gino. Tapos makanyan. Kasi po, mo naman pwedeng sabihan nung nibat mo naman king experience, Yeah. may nibat king grasya rin nga pong Ginoo. Yeah. At the same time, akit mo talagang prayerful yung metong nga tao po, tang dakalya pwedeng impart message. Yeah. Opo. Pero yung akong may amaze ko, personally, ma-amaze ko kaya ka, datang anecdotes mo po, tang stories. Kaya, mangutan ko, nung mo ba't data? Dakala tang anecdotes mo. Yeah. Talagang Opo. mga puzzle ka po, tang makiramdam ka. Yeah, Doon yeah. ka mo makakuwarita mo. Opo. Kaya po, king pamigunam para po kasi kako, the simple everyday lawen mo detang kimot na ning yato lawen mo atin yang kututuroy nga pong gino ka rin ita I keep my ears open, I keep my mind open, tama kanita. Ngapin. Kasi po para po karing manal po makarandam, sabi natin nga mong po, ang gagawa kang homily, you have to prepare, Pero para ka na ako, ing peka masakit diling i-prepare, itang this is the message, this is the gospel. Kaya ba't kabit making metong analogy, Yeah. kabit making metong story, kabit Yeah. making metong anecdote. Kasi itang anecdote ita, yapin na mismo itang ebanghelyo ita. Tang At application. madalas, makanta ka mag-homily mo, kaya pending tao,
Yeah. Maliban ketang buridala, mga paisip la pa. Yeah. Kimpong kasi seminaryo bambalo yo po ing kay. Atin pong king seminar tirwanan na kami po na ing approaches o ini ing konsepto i-apply me. Pero ing adiscovery ko among ne bambalo da rin po ini sabihan kayo po yung sikretong yan yung adiscovery ko. Ding tao buridang daramdaman mo muna itang karanasan bayo itang konsepto. Kasi pati dimdam may itang karanasan ng ordinaryong tao. Makarelate le, tama kanita. Bala mo yung outspoken from the grassroots to kay. Yung King Seminary po kasi, kami miturwanan kami itang concepts, ideas, and then babami ka rin tao. Ali po, magumpisa ka na itang aranasan ng tao, kay ba't dalami kitang nano itang buri ng payabot ning apong Gino. At ikit ko po, metong yung very effective way to capture itang attention daring tao. Ne po. Kasi pa siya inumpisan may kitang konseptong, bala mo mag-lecture ka, baliw naman po, among ega na ganang tao may garal. Karin pa, mitutundo na la, kahit ang makanyan. Ne? Pero pa siya inumpisan mula na kitang panamdaman da. Ne? Lalong-lalo na pangaras pa chekit na kamula, namburiyo. Pera, kapayapan. Ito mo, simple question na ito, nisip na yung tao makanita. Ne? Agad mo na lang ahok detang tao ketang message. And then dala mo lang ketang naning pasabi na ning apong Gino. So, pakan naman tayo po yamong akit mo talaga gifted. Only profound people can think about these things. Ne po, kaya maya pa oras sa among, kasi akakuha mo la pulsuring masa, kay ba't atuturo mo kami pa, kasi yung pinaka-challenge kay katamo, this is the theology, pero malanding aintindyan ding taong ordinaryo. Yeah, totoo po ita. Yeah. Ita pong, actually, in kasalpantayanan tampo, it's very rich, ne po. Pero ita kailangan tayo pundinan panahon, oras, pigunaman be, pangadyan be, at lawen mo, makananong yung makasaw king kanakong biye, hining kanakong kasalpantayanan. Pero among, siyempre, bilang meto nga, siyempre, kumbaga, aside from mag-homily ka, balam content creator ka naman kanya, di ba? Yeah, opo. Di natang ba itang point na bala mo malangin talaga? Itang alaluluwalay diya? Itang kaya ba't you're about to celebrate the Mass? Yeah. It happens to me a lot po. Ne, itang, nano kaya sabihan ko, at sometimes, atin ako po dineliver, I am not, itang palagi lubo, masaya kitang dineliver mo, sometimes happens, ne po, ne? Pero, para po ka ako, bayo ko magumili, panay ko mangadi, sabihan ko kingapong Gino, ikay na pumbala. Gino, ikay yung magsalita, kapamilatang ko. Ne? At sometimes among, atin na ako pong pinrepair na homily, potang magumpisa na akong, makiramdam na ako reading, ne? Atin na akong king isip ko, sabihan ko. Nanalo pasadan, atin yung paisip paliway nga pong Gino ka ko. Pinaya ako makayan. Bahala na, siguro iningburi nga pong Gino. And then, sabihan nita, mas masanting niya pakitang pinrepair pong pati nga pong ko nang iisipan nita. Ako makanyat kay ba't in 5 minutes, buri na nga pong Gino, ining sabihan ko. Sometimes that happens. Sometimes among, ating ko pong karanasan na makani. Para ka ako, ane kalawsi itang kanakong homily. Ne, Diyos ko, ako na rin, penyabi ko ngayon, niya ako makanyan. Itang maririne ko, kaya na akong sarili, ne. And then, potang palual mine po, king kay, ne, itang video. Yapay pekaburida ring tao, ne. Akit yun po kasi king Facebook yan, atin metrics, eh. Among all of the videos sa papalual mo, sano itang mag number 1, mag number 2, marakalamanal be, mga pamulala ko po. Sabi ko, katsura na mong nining para ka ko, ne. It is there that aakakit ko na aliwa naman niya ako eh. Nung ikay mag-judge ketang gewa mo, bala mo masyado mong lalatsyan itang kekang gagawan.
Pero yung nga pong ginuuling yang kikimot, po ang paborin mo yung nga pong ginuyang kikimot. Akit muna, gagamita na ka mo ni nga pong gino to reach out to these people. Tama kanita. So, mo ito yung metong ko pong karanasang karen king homily, kalupanapin ng makasulat yung Biblia, tang many are the plans of man, but in the end, yung plano na ni nga pong ginuyang panimana gumpe. Tama kanita. Kalingi gana mong agawang homilya mo, nanitang pinaka-making sikat. Itang pinaka-likes ang pong share. At amo monitor mo reta? Yeah, opo. Ing balo ko po kasalukuyan, itapa mo rin 3 tanong bago kayo maghiwalay. Nepo. Ita po itang homily ko para karing miyasawa, detang mi papate, bisa na mi kawani. Ya pong balo kong kasikat po hanggang ngini, paulit-ulitan de pa mo rin pong panel ben YouTube ya, Facebook ya, kin TikTok. Ane po kaburing-kaburi ketang homily ko ngayon. Agyamang marakal mo rin pong artista may quote ka rin ay Penal Benita po. Ako madalas si Gardo Versosa. Kasi pag-enjoy ko kang cupcake But ang oding komedyante kay Bateterak Yeah. Lagi na kang quote. Lalo laging Instagram. Kaya kasikat na nga mong Joel. Ako kasi feeling ko buri nakapangakit Yeah. Dalatang lungareta, o kaya pumanal ba yung pumakiramdam, sulat yo po, at tatandaan may paita mo? Akaliwa ko din. Bayan naman. Yeah. Bayan ni Kawane. Yung sinabi ko po kasi ka rin, nung I remember it right, 3 tanong. Pinitang, may sabi na ko ba? Nag-usap na ba kayo? Tapos, metong pungkutang, meron bang isang dahilan para hindi kayo magkahiwalay? Kasi yung punto ko po ka rin, pinitang, agyang ating kang 100 reasons, sabi natin Lady Gaga, you may have 1,000 reasons to leave. It only takes one just good reason to stay. Naman kanya. So ito yung pangadwa. Tamo muna itami sabi na ko bang masinsinan. Pangadwa, nano itang metong sangkan ban emek lakwan. Ampong pangadwa, yapin itang ikayong adwa pepasawp na ko baki nga pong gino. Kasi a lot of times, patse po may papatela rin may asawa, mo pong babae, yung mga di. Balo tampo ding babae lang mapangadi. Pero yung asawa, sa mga di. Kaya, nung dingadwa mo, mga dila, at talagang taimtim lang mga di, simbala, may kawani. Ayapin nung sinabi ng hindi, tama kanita, gawan nyo pa, tama kanita. So, ito po, kay. Marakal po, manton kasagutan kitang, makanandang salba in karelang relationship. Po. So, among hindi nga medium, gagamitan mo na lang Facebook. Yeah. At mo yung Facebook, pilala po din followers yung among. Kimpong Facebook yung gagamitan mi po kasing parish. Po. Bang kanita din pong... Ay, Santo Rosario. Opo. Kaya po gagamitan ng kanakong profile, madalang mo po. Bang kanita detang bisang simbakini. Iyapin po yung reason mo rin tamang among Kaya iya po character-based o personality-based in pong Facebook ko. Because kaya po buri na bala mo itang pamanyam ba kako. No, makasentro. Makasentro kako. Aliwa po yako. Inga pong ginupa mo rin. Kaya di nga ganaganang homily at sila po king parokya kasi buri mi po ding tao madrola, mahatakla, mulila, simbala. Tama kanita. Po. At effective naman po na yung kay Sunday, atin po mga 20 families, Montalakeni, Simbala, Makanyan. And then, marakal po, daramdaman ko, atang merimlane kano kasal pantayan, king pang katoliko, pero manibata niyang daramdaman na lareta, may kagana ya kanong sisimba, tama kanita. So, may fulfill ya po itang objective ba ita. So, kimpong parokya, na kaming mga 2 million 2 million? Followers. Oh my God. Kelly. Po. Followers, 2 million. And then, king YouTube, YouTube. ila pong darakal, atin na pong 460,000 followers. Siguro po by August, magkapit na kami million kanyan. And then, king TikTok, atin na pong 800,000 followers. Makantala po. Karakal niya kada. Opo. Pero itang shares kanta, ila mas marakal. Mas marakal. Mas marakal pa po ding, marakal mo rin po detang
mabibigla ko among ating ginawang pages na Father Joel Supporter, Father Joel Fans Club, Father... Wow, Sabi ko, makanta. "Bakit?" bigla ko na, sabi ko, kaya piniting iwasan ko na, eko buring mi ka cult. Kasi kulto ito eko buring mi ka kulto ko, buri ko pa mo rin, mulit-mulila, king karelang pang katoliko, king pisamban. Kaya eke gagamitan itang profile ko, mas buri ko na, kinyang pisamban. Pero itang makapalabas king YouTube, TikTok, ang pong Facebook, ika mismo mag-edit? O tinggang Ita pong, anya mo muna po akungan. Ne po, anyang olimpin, mainip ko po kanita. I would spend 4 hours, 4 po na mag-edit ko. O na nga niya may busy na ako po, ating ko pong maging scholar, ngayon kaya be ako naking kombento, kaya be king mag-edit, ne po. Tapos ating ko pa pong metong pekisabihan, magkaila mo po, mag-transcribe, and then mag-cut. But at the end of the day, kumbaga yak pa mo rin, director, producer, ilawen ke po nung gusto lareng spelling, tapos mamili ko music, lawen king pacing na ning homily, tamakanita. Pero ding thumbnails, ako pa mo rin po. Kasi kaya ko among, frustrated artist ko Ikabyasa kang mag-paint, ako po, sira ko po pangamat. Pero, itang may lack of artistry king gamat, compensate ko po king digital art. So, ako pong gawa ketang thumbnail, ketang design na king kay, gagamitan kaya po yung computer. Ako ngan mo rin po ita. Ini pong pamag-edit ko, pamanggawang homily, kakit kaya po pastime kaya mo po ini. Kumbaga, para king creative outlet mo, itamungan po, kailangan tamo po ita. Libangan kaya mo po ita. Matutod ka pa, Father. Matutod ko pa po. Wala. Kasi, pota nga kay kula, Yeah. detang asusulat yo pa na, detang Opo. outline, Yeah. makasummarize pa, sabi ko. Yeah. Mag-effort na talaga. Opo. Kaya po, tapong munta kayo kimpisamba ng among, anyang karasminan din, Father. Inak may disappoint, ne po. Ay, kalatina pa rin pisamba ng among ako kasi ing impression kung maragula pisamban. Kasi siyempre, with your many followers, kay ba't detang sasabihan mo, bala mo, may creating consciousness ko, it's a big church, kasi your big messages, your Yeah. big lessons, karen tao. Kaya, karas ko Kenny, kalatina pa rin pisamba. Yeah. It's like a small chapel. Opo. Ding sisimba po kene, patse po weekdays, kalo pa po siguro kaya kayong aliwang parokya, di takla mo po, mga 20 mo, ne po. Pero, agyang di takla po, I give my best, uling pin po, itang homily, mo po karing sisimba face to face. Marakal po karing kaya katamang followers, OFW la, homesick la, natangaliwan tao, nadadalan anxiety, depression, ne po. At imaka bigla among, ne, kaya dininan nila pong subtitles. Din po kanong PP, ding deaf community. They appreciate it very much. Mag-message la po na, salamat atin pong subtitle, intindihan da, ne po. And even din pong jails, ne, mag-message la po kako na, they use my homilies every day ne, for their reflection, palabas de, kasi masagulimeng abasa, masagulimeng intindihan, uling pin, very visual ya, itang kay. Tsaka very concise la yamong, kay ba't tambing lang buo, ne? Apo. Pota magmabili ka, makanta mo naman. Apo. Makanta mo ka simple. Apo, Makanta mo ka kuyad. Makanta mo rin po. Even during Sundays. Yes makanta. po. Yeah. Ban intindihan niya po yung kanakong thought pattern. Simple ya mo po magumpisa ko po king analogy, and then itang gospel, connecta kaya po ita. And then application. Makata mo po ka simple. Ne? Bang kanita itang makiramdam, panalukyan masalese. Tsaka mabilis niya tandanan. Yeah, opo. Kaya ang iniya mo, unti mo bilang pari at bilang content creator, ngayon, how would you define evangelization? Yeah. King context mo ngayon, king panahon tamo ngayon. Para po kako the first, atin lang sangkap dapat in evangelization tamo in our
ausantane pong digital age. Muling we are in the digital age. First, it should be constant, consistent. Yapin po ing rules na ning internet. Nung eka consistent, naka ipalto, naka ipalabas. Nung magpalwal ka mong message tang once a week, twice a week, or once a month, naka i-prioritize ning algorithm ng house na artificial intelligence. O ito po yung sangkan bakit ding homilies metong lang making matagumpe. Kasi we make it a point that it should be daily. Daily. And it, lapat niya po, kung kaya na ning hapong Ginoo, kaya katamo, yung kautusan na that we should pray constantly. At saka yung kaya katamong kasuiwan na king misa yan, Waldo. So ito po, the evangelization should be constant, rooted in the gospel, in the word of God, po. Rooted also in the teaching of the magisterium and the tradition of the church. Kaya pin po ding aluang homilis ko rin, pumilala ko ka rin itang teaching from the saints, po, teaching from the popes, yung malatiyan pong quotation, palubot-palub kaya po ito. And then lastly po, yapin itang the application kaya itang karelang pamibiyabi. So, o ito po yung para kako evangelization that a constant messaging, po, content messaging rooted in the Word of God, the tradition, teaching of the church, and being applied to the lives of the people. Kaswerte daw po din Manal Ben, po, pumakarandam. Lalo na po karing seminarista, nung may karandam kayo, balang may homiletics tamo. King bayong context, po, mabilis. Ngayon po, bakit ang pumayari? Kasi isipan ko na kang kabilis mimisip At mo din ang topic na mo, kay ba't, ito naman papresyoran na. Din ang topic, kay ba't, mami ka mong outline hanggang 2 points mo na. Ready na ka mo. At mo, our topic is Virgen de los Remedios. 2 points. Virgen de los Remedios. Po. Siguro po, yung sabihan ko, pangaras king Virgen, po, metong yung Indu, na potang atyo yung kaya kang Indu, kaula na ka mo, abaya na ka mo, may papaldan ka. O ito po yung mumuna, po. Mas masakit ka panamdaman, potang alayin kaya kang Indu, kaya kang ima. Po makanyan, po. Pero yung manasakit ka, potang atyo yung kaya kang ima, everything is okay. Yapin po karetang aliwa na manasakit wari sasakit, potang sobrang sakit na ninong ngawsan da. Sabihan da, Indu ko, adam makanyan. Po. So, yapin po yung Indu tamong Virgen de los Remedios. Kabilis na nga mo. Number 2 mo, Santo Cristo del Perdon. Nung pong lawen niya yung Santo Cristo del Perdon, po, pwede pong akit na itang cross, an X mark. It can mean 2 things. Potang nano mo buri na sabihin ng X. Tambing isipan mo, ali. Po? But no. Bakit dinilan din cross? Kasi that is a sign of danger. Kaya pindinilan ng cross, buri na sabihin, kamumuntakin. Nga pong Ginoo, kinrus na ning sarili na para kaya tabang kanita, aliwa na iking manasakit. Tama kanita. Po wari. And then, patse may nakit ka rin cross, X marks the spot, king pong mapa na buri na sabihan, yapin po yung kayamanan. So when you see the cross, it can mean 2 things. Po? God's protection for us, for sin and death, and the treasure of salvation, yung kayamanan na ning kaligtasan para kay katamo. Kagaling na nga mo. Pero siyempre mirit tampan O ka rin ang, kasi ka rin pumanal beta, mahugot na rin. Among, yung topic tamong hugot. 2 points, hugot. Diyos ko po. Yapin pastok po ini. Yung mas masakit ini kasi biyasa yung kikatamong kong guest. Hot seat ko na Kasi among din po din kikang followers, feeling ko mahugot lang hugot. Among.
Yung patay ni kayo. May pressure ya ka na ako. Yeah. Hugot. O ini mo po. Panay ko sasabihan. E kamanatili, potang eda nakaburi. Ay, kasakit na. Di ba? Baka na, may nasakit ko ata. Kantay ka man natin lang yung kaburi. Oh, number 2. Siguro, among, feeling ko number 1 show tayo kanya nini. Yeah. Ugot. Number 2, o ini mo rin po yung panay ko sasabihan. At buri-buri de pong daramdaman kakuita. Tamaya ka pa na sakit keka, nakaawulo. Nung ninong may ka pa na sakit keka, nakaawulo. Ne? Those who have hurt you cannot heal you. Akma kanyan. Kasi di nga liwa, hindi nan kaya pang meto nga chance, tama kanita. Anggat magbayo, di ba? Makanano na kang aluguran, di ba? Pero kala tama na sakit kanya. Yeah. Oh, last na mo. Siyempre, hindi ka tampong topic. Ikrusada, 75 years full of grace. Okay, grasya naman nga pong Ginoo. Final niya mo, may pressure ka, dugo ka na ako. Pero Yeah. puri kang dilitang hugot, kaya ka manatili, sakit na nita. O, grace naman mo. Ingrasya po, ne, iba't siya lugod na ni nga pong Ginoo. At kailangan tamong tandaanan na agyama makasalanan tamo, may katanggap ta ng grasya kay nga pong Ginoo. So, bakit ka mo magpakakayap? Bakit ka magpakabanal? Uling ating kang utang nga loob? Ali, magpasalamat ka. Kaya karetang grasya tinggap tamo, na eta naman adwan king nga pong Ginoo, ne? For many years, ne? Diocesya, king parokyaya, king pong pamilyayo, ne po, nanuing kapasalamatan na pwede tamong balik king nga pong Ginoo. Itamong mga dita mo, itamong simbata mo, ne po, maragula bagi king apong Ginoo po ita, ne po. So, sana diyan makanano po, panamdaman tamo nung makanano nakatamong kit mo ni nga pong Ginoo, at ibalik ta naman ita kapamilatan ng katapatan tamo king pamanalangin, pamanyemba, at pamagbayo ng kaya katamong pangatao. Bala mo po, kailangan niya pa atang part 2, part 3, part 4. Yung kakata mo pong episode ngayon. Bali po po tangakit may yamong nemo pong katahimikan. Mambubulat. Kaya most of the time, bala mo misinterpreted niya. Bala mo suplado, masungit, mayabang. Kasi tahimik ya mo Pero when you begin to listen to Him, talagang mga pangangana ka mo. Kasi siyempre, isipan tamo no ko rin pumani batita, siyempre, sabi natin namong, king grasya rin nga pong Ginoo, at siyempre, kita mismong karisma pigkalob ni nga pong Ginoo kaya kamong. Sana, kapamilatanan nini, you continue being an inspiration to many people. Mo man apapansinan, balo mo na. Pero dakal katatag kila puso, sabi yung pinandin mo ka rin katoliko, pati ka rin ng tao, maka-witness kaya ka, makayalbe kaya ka king Facebook, TikTok, no ka rin pa, YouTube. Kaya dakal salamat among. Siguro po kaya kaming kapatadapari, ang po ka rin tapang mailig pong gagawang content, o ini po yung paralan. Na po minsan isipan tamo yung makipate, yung maging makipagdebati, yung gagawang gulo, yung magpaka-controversial, yaping sikat. Pero anong minsan pala, yung amanin nga pong Ginoo, yan mismo yung sikat. Yeah. At yamong yung maging paralan nga pong Ginoo. Kaya we are really full of grace among because you are part of the Archdiocese. Nakalpos salamat. Ne po. At siguro po, tauling amano na muna, ako po, man po pengarapan na, sabi da, sikat na kaamong, ako man po pengarapan ini. Pero siguro, nga pong ginuyang may maralan, paulipin na buri na mikalat ya, kayang amano. And I am challenging ding young people, nung ating kayong kagiwan, talento, kabyasnan, use your creativity in making contents, inspirational contents, contents about the Word of God, contents about our faith.
kailangan na kayo ning pisamban. So, do it. Ne? Gawan niyo. Ne? Eko tatakot. Sopa na kayo ning apong Ginoo. Pero last na mo pong hirit. Ne po, iamong maliban po king biyasaya po magsalita, baloy po metin ka ng po singer. Composer ka niya mong. Yeah, opo. Nano itang kantang... Itang adwan. sample, baita mayari. At tatandaan may pa mong. Oh, itang adwan ko na mo, kekaw Ginoo. Aman mo, damdaman ko, king pinandit ning biyeku. Kaladwa ko kakao, king lugod at lingap mo. Idawon ko, ing awon ko. Ito nga naman pong composer, ang pong singer yamong. Kaya siguro po kayo makakagisa na niya mo. Aside from pamag-homily, pati pamagkanta, pwede mo naman luban. Kaya ini po yung kakataang programa ng Cruzada. Kilagyo na po yung kakataang malugudar sa Bispo, yapong Dong Labarias. At kayang tabi na po ding Carmelite Media ng Nuestra Señora del Carmen. Ini po yung Father Talk. Kaya bekye po Hamong Joel Gatus. at kikayoan po, dakal salamat, kakrusada, Viva Virgen de los Remedios, Viva Santo Cristo del Perdón. Suluna kaning metonelangan, ikaing bulaklak sa riking leguan, anyapin mo meto ketawan, tururuking kekang kabanalan. O induning Diyos, malunos ka sa karening alipan mo. Patawad ka po, ke kaming Hindu, birening pagkalulu. Suluna kaning metonelangan, ikaing bulaklak sa riking leguan, anyapin mo meto ketawan, dururuking kekang kabanalan. O induning Diyos, malunos ka sa